Pemirsa, upacara mepepada medue tertujuan untuk nyuciang samian sarana upakara sana jagi katur majang ide betara betari. Upacara mepepada talar metutujuan nyuciang samian wawalungan sana jagi keanggen penegap upakara. Wawalungan sana keanggen katanya ne sekadi kebu, bawi, penyu, ayam, bebek, wiadin wawalungan sana tiosan. Mepepada inggi punika, meperlina sarwa wawalungan, saneka anggen ring upacara sekadi kebu, kambing angsa pitik, penyu, ayam taru bakar, miwa sarwadon, miwa sanilianan, sajeroning serana mepepada puniki, taler keanggen ring pemargin-pemargin puncak karya, mepepada medue tetujuan nyuciang samian sarana upakara, sane jagi katur majeng ide betara-betari, upacara mepepada medue tetujuan nyuciang samian wawalungan sane jagi keanggen penegap upakara, wawalungan sane keanggen minakadi kebo, bawi, penyu, ayam, bebek, wiaden wawalungan sane tiosan. Pemargin upacara mepepada kepuput antuk ida sulingge. Mepepada semertiniane nyuciang wawalungan sane pacang keanggen sejeroning pula pali upakara. Wawalungan inucap kepedang ngilehin pura. Tetujuannyane mangna wawalungan inucap pacang numitis malih tur kahanannyane becik. Wawalungan sane katurang sejeroning pula pali upakara. Inggih punika beburon sajabaning mekudang-kudang hasil gumilianan. Juliana, Bali TV.